Prvi duel Crne Gore i Hrvatske je za nama, ostale su određene kontroverze, ali ne zahvaljujući crnogorskim igračima ili navijačima. Na terenu je bilo sve kako se poželjeti može, bilo je fair, bilo je sportski, bila je vrhunska utakmica, čak 5 golova i sve što bi trebalo da se zapravo dešava kada se sastanu dvije države koje su do praktično skora bile dio zapravo jedne države. Crnogorska publika aplauzima, čak i skandiranjem pozdravila je Luku Modrića, aplauze je dobio i Ivan Perišić, Zlatko Dalić, a aplauzima je, kao što je to i tradicija, na crnogorskim mečevima pozdravljena i protivnička himna, odnosno himna Hrvatske. Dakle, navijači možemo reći na ovom meču apsolutno za desetku, što se ne može reći za hrvatske ustaše, huligane, 500 njih koji su doputovali u Podgoricu i iskoristili to da od 90 minuta pola vremena pjevaju ustaške pjesme, što je zgrozilo i hrvatske komentatore koji su bili pored nas na zapadnoj tribini u pres loži. Nisu nimalo pohvalno naravno govorili o tim porukama svakako, ali i o navijačima koji to zapravo konstantno rade. Dakle, ne govorimo o nekom izolovanom slučaju, nije Crna Gora ništa posebna što se njihovog folklora, da tako kažem, tiče. To rade i u svojoj zemlji, naravno, to je možda i prihvatljivo velikom dijelu javnosti tamo, ali to su opet njihove stvari, njihova sramota, apsolutno, a ono što je svakako nama za ponos je način na koji je jedna velika reprezentacija, osvajač medalja na 2 posljednja svjetska prvenstva, dakle jedna velika sila i tim čiji igrači su prijatelji sa velikim brojem naših igrača, je dočekan apsolutno kako treba, na ponos, ponavljam, cijele zemlje i kako i treba da bude u buduće kogod bude dolazio pod Goricom. Što se samog fudbala tiče, ovo je bila i jako važna utakmica za Mirka Vučinića, čija Crna Gora izgledala jako, jako dobro, nekih 60 do 70 minuta i onda u finišu ostala bez snage, posebno kada je Dalić ubacio igrače sa klupe, a ta klupa ima jasno mnogo kvalitetnije pojedince i pojedince koji igraju u mnogo jačim klubovima nego što su to crnogorski. Naš tim je tako već nakon 18 minuta vodio 2-0, ali nije uspio da odbrani taj ni bod, a kamoli pobjedu na kraju, tako da smo ostali na tih 9 poena iz 3 pobjede koje smo imali, 2 nad Gibraltarom, jednom nad Farskom ostrvom u ovom ciklusu. Ono što je vjerovatno mnogo bitnije je zapravo status Mirka Vučinića koji je nakon meča govorio o narednoj godini, o prvim takmičarskim mečevima koji čekaju Crnu Goru u septembru u Ligi nacija, što nekako pokazuje da će on ostati iako je dobio ugovor samo do kraja godine i to u principu ne treba da čudi ako gledamo neku istoriju u našem savezu. Dejan Savićević je zaposlio kuma ili svog bivšeg kuma, kako sada voli da kaže, Branka Brnovića, koji bio bez dana radnog staža, da tako kažemo, pa zašto onda ne bi to i sada uradio sa Mirkom Vučinićem? Prethodna 3 meča koja je Mirko vodio svakako mu ne daju za pravo da u svom CV-u kaže ovo je jako bilo dobro. Apsolutno nije bilo dobro ni protiv Lihtenštajna, ni protiv Gibraltara na gostovanju gdje smo dobili po 2-1, a tek Farska ostrvo 4-0, o tome je praktično i sve ispričano. Ovih 60-70 minuta protiv ovakve Hrvatske čini se da će biti dosta dobar razlog za Savićevića da ponudi Vučiniću ugovor. Naravno, nisu nikakve insajderske informacije i ne znam šta će naravno biti, ali od nekog govora koji je Mirko imao i govorio o septembru i pripremnim mečevima koji će biti održani naredne godine bez nekih drugih informacija da postoje neke alternative, čini se kako je posao njegov. Sad, da li je to dobra odluka ili ne, opet kao i uvijek pokazat će nam vrijeme. Kako god da okrenete, pred našim savezom je velika odluka jer je Liga nacija naredne godine koja startuje jako, jako velika šansa da Crna Gora ode na evropsko prvenstvo jer ćemo biti u C Ligi nacija, vidjet ćemo i naravno ko će biti protivnici, ali imat ćemo protivnike iz ranga naše
selekcije. Lično očekujem da će Mirko Vučinić ostati upravo zbog ovoga, da kažem, deja vua koji smo imali zbog činjenice da se isto zapravo desilo i Robertu Prosinečkom prošle godine, kada je također u Nikšiću u posljednjem meču i posljednjoj prilici da sačuva posao hat-trikom Krstovića dobio Tursku i to mu je na kraju osiguralo dodatnu godinu koja se završila kako se završila. Nadamo se naravno da će sa Mirkom, ukoliko on to bude, naredna godina biti mnogo bolja. U komentarima pišite da li ste i vi optimisti i šta zapravo očekujete od Mirka Vučinića u narednom ciklusu, naravno, ukoliko ostane selektor.